Munina tum ajara sai ka chokle malongta aron kibi pondo labang soron karkan lo pulotangte kisunga bangke chitong vegason si thek pondong lason se United Students Union of Karbi Anglong USUKA ya hinpen chipatir pi ponsi Assistant Principal Chief Conservator of Forest APCCF arideng aronre pen arlong kiphur asai keklem kilit pik aphuthak matijong ni phai kri hiniani pinpur aloh kepajir dam Sonse United Students Union of Karbi Anglong USUKA songpen Karbi Anglong long rialong kilir seng ingnam kivir japor nang tibok hetlo ingnam akhia data aronre pen Karbi Anglong pen angtan gipon kiparuhumsi thekpon long Sonsi Parku Pahar Forest Range lapen langkhang bit office ke parlo ponalong aronre lapen tipi chalana vepin pen arlong kiroi paruhumlo aronre pen arlong kiroi pen angtan kipon varet pen ke Karbi Anglong Tumas Council along medu penangan kena hok dulu laso along ajahak forest asai khiatum thedung kachirap sitame dodun polam ki keklang pon dulu lasi Parku Pahar Range lapen langkhang bit officer lo aronre lapen tipi chalana vepin pen arlong kipon kiparuhum along kachirap dun forest asai khiatum aphan sodak tang sai paduponang jipusi USUKA tirpia me pen APCCF aphan pinpur aloh pajir ponalong jongpon lo Karbi Anglong aloh kilir seng ingnam kivir daji angring thetan langkhang bit officer lo ajhak stone quarry atum tipi chalana vipin pen arlong kipon paruhum lo forest department pen kipathik pon guidelines ateng pen le arlong kiroi pon kali bangso puthak joint survey padunang ji pusi Parku Pahar along kidu forest asai hemalong tok jepen pachini pon lo sita thangnar sai deng pon pidet lo piniar ni anta joint survey kipadopon pidet ke Forest Department along ajahak sai khiatum thedung kachirap dundo pusi matha ponang koklo Karbi Anglong Tumas Council Forest Department ke CM Dr. Piliram rong hangal dengsi dolo langkhang along aronre mate tipi chalana vipin pen arlong kiroi paruhum kwalam birta lola pen portal news channel along aphong ke klang det apita Karbi Anglong Tumas Council CM Dr. Piliram rong hang pen thangna rasai ke deng pon pedet ke manghume mi alam binong BJP तुमके चोबाई चोकाई सरकार पुके लद्दाख पेंसी क्लांग हामलो पार्कु पहाड़ रेंज आलो के दो अन स्टोन क्वारी अलों कितारलिप पदो पोनांग जी रपेन लासो अलों आदाय के दो फोरेस्ट असाई खिया तुमफान सोदा कांसाई पदो पोनांग जी पुसी USUKA तिरपिया में अमेफु बिबिसन तेरोन लपेन कोंगचुन बांग जिन 2000 का पेन पांगदाक पोंग बियालंगर PCCF ডাঙৰীয়া ব্যৱস্থা ল'ব বুলি তেওঁ আমাক জানিব যে যদি অতি সোনকালে যদি ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি USUKA তৰফৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ অতি সোনকালে যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নলয় আৰু যোনসকল তাত কেঁচাৰ আছে অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে যোনটো ইলিগেলি যোনবিলাক আছে এইটো তদন্ত কৰিব লাগে বুলি আমি সংবাদ মাধ্যম অথৰিটি এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বা কাউন্সিল অথৰিটিক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ Harsing Rong Peace Report Karbi Anglong Live